Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Rangba ka Voice of the People Party ubalong ru MLA ka Nongkrem constituency uba Arden Miller Basayo moin habakren ka jingelang ba ban ay kublay ki Nongkershan jong ka seng mentakas ngisat jan ka pratrik ujileo arajar arpusaw hasmit ulaong ka election MDC kan sawan barhaka por baya kunya ka election MLA hosnam arajar arpulai ka seng ka syamshitom ban yo ki breo hadu lai puhun reo ngot ki ban long kum ki kertong bad habala yo ru kimi ki jing kentho nang ne nang tai henry wat hapadeng ke jing bom itho ki kertong jong ka seng kadang la ban job dan buram bad kani ka ju karukom karajiaru haga election MP uba Arden ula kintu ki pat ba bakin shania haga seng yano ka bishar bad kamon ban sei kum ki kertong bad don kam ni ki pat ba bakin yangs kembet bad ai ka jing kershan ni ka VPP namar ka bakin nongyalam ki UI ki pat ba kim UI kum ta ula kintu de ka baong ba nai pen kthakli hagi bana ki ban sawan henry ban ailat ba ka seng ban pet bat ji di ki breo namar ba ka don ka state executive committee bat ke election committee bat uba Arden umla ban le lani rai marwe badula ong bakal air jong ka jingjob ka VPP kanam jashu henry kan nangyay klan bat ka seng kaya wer lemru iki breo ki badang kulmar jingmot bat kiway pat kiseng san perthai kin wan ban penyeso bat ke VPP na ka benta ka bha kamian bat ka jingsngan ka ri bat ka jat benreo la benrap uba Arden Kelmau Patskem kanu ka buot magani niyo ngin Patskem hati syong kitao keju ngin nom persyang banang katao baka ka buot kan sentut no anang em tang mentaru ke VPP kana don lai puar lut ki Emily laringnya de ya kan election hato pindang pelat ya kata surut hey namar kita tahu lai puar kalabyang yen nom ya keren ni ngin sensyar yang ngeri gaji namar kata tahu siapa kan sawan ke MDC election nongelam jong ke parti ngin hak jit ya kita candidate siapa siap suar hey kebangadan banong galong jayu habang istang menire ya ke election MRE hausinang ajar arhuai tang ban yo ki candidate lai pun rimut ru ngimyo ban ondang ya yo ru wei bitu itu apa berat hamulai wei bitu itu apa hebing hapo maurin kenen klaim itu ngijok don burom one campaign election wei bitu ibariti tam sendan lailak nyokuan namat kata tahu syania hangi di naweram wat ong iba ay tiket YouTube mo ay tiket YouTube mo kampaw syania hangi yano yinsay yang sembet ay betong kecil syani namar nidam kam berpenan kam Pigi patba penumla lesi ban UI ban tokit kumangi isong home kinolam Jonga Boys of the People Party. Day nomor kata Koki patba bi jonga pilai kecing kemen yang iya ini election. Oh kamen sim kalau kemen. Swabhaw anong long kecing takli pat atipor kipanay kipanwan yang iya kinolam. Alat ini dari jista nomor upa Arden umum le amarwe. Anong dan melek marwe the State Executive Committee the Election Committee put rukam trekam kidon haka Voice of the People Party kani ka kubor kabang ikwa manong kani ka jingjok jong the Voice of the People Party kanum jashu kanum tanda kumbadan di community henry kanang klain ngine werlam ni dito kibadang atatin ya ka party ngine werlam ni dito kibadang sobit bigla John Bones na mga party congress nani ka party UDP nani HSPP ali pilok ngine ya ringkat no nakataga chat ngriyo kenapa ka buram kenapa ka
jing sngan ya ri ba de ga chat riu ka ba